Romans 12 verse 1. Chuiwang aina iwa naw ngara vrena itumli taraka lumishan kami wiwang. Ina nutumli hi poli kachia nutum kalata vreli ring jikat sada jikatlu odram kangatuli thar jikat da ali ningyang ungsaklu. Hi nana jikat kangiya kamashunga kokrum chilaka. Arwi itumna sermon John kan gajang we sermon yang gadadam tran arwi YouTube lila shi ocha them sona YouTube lila upload sai re yana chi itumna chi John kan la zang da clipping la zang sare kala YouTube ai nang na hui khai ping la le sala pai ka itumna series chi yang gadadam tran arwi sexual purity in corruption world cutting the eyes in a digital age chiwithili self-control chiwithili love and lust laga the reward benefit of living a pure life da chiwi series te maron da ta mo mania ka azaina kiwi wangaina ari hida da ta mo man de laga kada da kai kan aina liu khliang da mi kai ping na question sa la pai ka hi mang da khi ka mang dai lak mane ya ithum na ka tong kha ari ithum mi khandi ithum mi thui pop le da khle teenage young age atam li hikta topic khili tama manda ina az focus sa ngai ba persuasion to the lord yang chena persuasion hi khigla jikaba na vre vrajli na phad lela da ari ina topic him darang laga mamai khairang laga ina question akhang sangai chiwa ithum phaning maman laga ngana maman sei kala na khlata reflect akhang sarunu ya ena ari I la changda na la changda re rajli na persuade sa lela yang no we mirin ari persuade sa lela atam gichira ya salvation sambang ai ga e persuade misala la ka kai melem ni chi mangwam ne ya persuasion hi ba atam gichira yang ari atam gichira ithum persuasion ta ka sa ne jaina ari hile ithum na hi tong ga there ya ithum na thala gaina ki chakshikla ki khagla je ithum mai saina there ya ithum Christian life lila ithum kuchungu cha ye shimku Christian wena rakaka kuchungu cha le pa maya ithum ye tangkhun no tong ga kuchungu cha Christian ne ka no mi rin le ithum na ka tong khang na sarai re yang ka pha kashi ka thalala na re rajli oklung tong ding da atam gaji da thang gaji da minute gaji da rajli pha le la gaji hi question sangai jena na ari question ila na la zangda are you pursuing to God or just knowing God yang aina question sak ngai ba re rajli na phad le ga ka re ra we our mang re ra hi na je la ga jena tang khai our character ji thei la ga tang khai re ra ke ba glo jim thala ngai ma thei lu ji re ra ji relationship ma le la just a knowledge yang chimang ke chi akhang sa ji jena arwi hili ma mai khai rang la ga na ki standpoint li le kla ji I na khlata hang sak ngai I re rajli uklung tong ding da re rajli I persuade sa le ga I re rajli just re I wi vare ne je la ga tangai likla yang ji no mirin ji ina mang heo yung bam ko yang no mirin jin da khlata realize sa la ga reflect sa la ga re ne ni khni mang na ka the ko yang chen na khlata ari hili ithum mi heo yung sai yang re tuina ka tha da zat likla re tuina ka tha hang nikla ji hang sai yang sai yang ari James chapter 1 verse
22 le hang hai da idom na khamisung je ya maya ye ji hang de kala khamisung je phap ta ye ya kala idom khamisung hi tam chi thei thei ya ka idom khamisung ji le idom uklung tong ting da re ji le ma ham sang ram le ya ana ari yu mi rin na khlata re rajli na khlata ham sang liga ma ham sang ligla je yang say then first point li ari almost persuade is not fully surrender yeah ari idom Acts 26 verse 28 li hang hai da King Agrippa na Paul li hang da leje yeah you almost persuade me to become a Christian dang de awunga Agrippa jina Paul li hang da leje na ili Christian on sakida vreshi on sakida on na naina leye da hang de on na naina ya on na naina you almost persuaded ili convince na naina ya kala really surrender almost I almost surrender hang de ya almost ke ko ya fully surrender hang nim ko really uklung dong ding da hamsang na nai ena ya hamsang chau da mjila hamsang na nai ena dang de ena idum Christian ila chang da ya idum reshi wi mirin kamshung ko dong the re ya khongwi ki khik la ji dong the re ka ka thara ji ka thara ka sag ji je ko to uklung dong ding da ma thara ji ya yang kal uklung dong ding da really surrender ma khasa really ham sang uklung dong ding da idum transform ma khasa iwi on na almost transform almost surrender almost yang then in a chi study ka sa adam tran in a chi x26 li ka pa adam tran almost ili trigger kmije almost is not a salvation ya ha ning jot kle jin ya almost is not a salvation ka ithum na really ham sang da really ning thong ding da really khami adam shran ithum hui khami hi sampang ya jana ithum na almost in a really partially salakaina really in a tangkhaina really ning tai still a repellent yang na really ham ning tong ding da really ma mi sang no yang yourself almost surrender is still a self rule da hang de yang really ning tong ding da ma ham sang la da I wi tang khai da 99% okay let's say 99% really ham sangai sala still 1% really ning tong ding da ma ham ga sang hi no self rules akhane thang de no ning ga chang no na rules set sem khai akha ning sai da hang ya chena ari ji Christian hang da khle hi ari John 14:6 le hang da hang khai da I am the way the truth and life da hang de ina na shongfune kala ina khamushungana kala ina no mi rin ka singa chi ine da hang de ya thakaba idum na very rajli ka sang adam tran idum tangkai partiality ka sa masamang saila re rajli ka sang adam tran uklung tong ding da re rajli ham ka sang hi taka sai ya idum re rajli ham ka sang adam tran ki taka sakle jiga ari persuasion hi meaning hi ki hokla je ga idum da greek word li khayang adam tran persuade hi khigla jiga greek liver pitho da hang ya
pitho yi khi khla ja dam shran ari uklung dong ding da really mi sang ga hai yang ope completely revrajli kami hi pursuit ni da hango yang jena okay ari the mayor nglawi ari seriously ka za ang saula ari for example yang ina yang ishi iwile shi bawajle yang ina leishi khanga na dam shran i option ah ma hay no option khni ma hay no option ah mang hay wo ina leishi khanga na dam shran ali pursuit ka sa ali ning tong ding da tada khui khui khwai wang da pursuit ka sa ji yang jena mam ya rangai nang da iwi ning tong ding da ham ga sang je kala ali ba khang hana tam shran anal ning yang khung je ji hon ka mai na ithum rivrajli pursuit ka sa hi ta ka sa ya rivrajli ham ga sang hi ta ka sa ya rivrajli ithum na ning tong ding da rivrajli ham sang da ning tong ding da khami hi rivrana ning yang ungai yang jena ithum na legi shi mang hi mening la kha rivrajli rivrana ning jang ba ithum uklung tong ding da surrender ga sa kala adam ga ji da rivrajli ham sang da adam ga ji da pha da aling ga kaw da iwi ka tong ga saran ka tong ga je rivrajli ham sang da ka po adam tran rena la ning ya mai rena la so mi ba mai ya rena la nai mai ba mai ithum wi rivra hi ba relationship rivra no ya ili the adam ga ji da relationship ning ga jang of rivra ne ya ena iwi ning ga chot iwi wat ta khli mang jili mang ga kaw ga adam ga ji da ring ga pharu no ring ga shiru no khamathan no ku tong ga rivra jili khmi adam shran rivra jili khang ga kaw adam shran re na ning chang mai ya jena ilam na ra second point li law can expose sin but cannot change desire or cannot change your heart yang idum ayin jina ile expose sang sa ga yang ayin jina idum more thing sa ga kha ayin jina iwi uklung mung jeng sa ramne iwi ning ga jang ji mung je rer sa ne ya ayin hina ba ili hi khigla je thing sa ga yang ayin na khigla je more hi khigla je thing sa ga ayin na idum mi kildi khamshung ma khamshung hi thing sa ga yang kala ayin na iwi zanda khlai iwi wat da khlai weakness hi ile expose sang sa ga yang kha ayin na iwi more mukhi thimim ne yang ayin na iwi uklung kai da khlai ji hilm sami ramane yang kala ayin na iwi kathara ji ile produce masami baim ne yang kha chiwi wangai na mi khumo na yang ayin hi mam yon khrar ji chiwang ne yang jena ari Romans 8:3 li tharzari en hang hai da what the law could not do God did by sending his own son da hang de mi khumo jina ayin ji mam yon drar khut thuki da rivrajina awin now chi chhora da ayin ji ke sami da hang de jena ithomai mi rin hi le ayin na hang da na hi masa bai mra da hang de na hi mori bai hi masa bai mra ko ya idom ayin ari ayin with ki le ji ko ba ari idom series adung li nga love and lust ki sinful wi ki mai la ayin ko chung ka ya idom na achon dang wi series la ko chung ga thei ba ma ya ka Jesus Christ na khang ba na ayin miyon la ki ili ra lo ta ma ham de Jesus Christ na ba no uklung ko tong ka ma khaw da khle ji ko tong ko ili ra hor song lo ili ra lo laga nali in ayin mira da malim de kha in nali uklung hing chei mi da na kama khaw je ma sang sa limra ning la ma jang sa limra da hang de Jesus Christ na hang da khle ja
ayin jim yon lo da mi jim ko yang ka Jisu Christian na wi uklung ga tong in the transformation samir ko da iliralo da hang de yang jena ithum kchung jana external in transformation kchung jana external transformation sababa me yang ithum yang lo ari mawre shipping self discipline ga sa hi external transformation ya maintain ga sa ya physical maintain ga sa ya idum health maintain ga sa ka internal transformation ma sa thuk mate ya manglawi transformation hi ma sa thuk mate ya jena jili ning khakata ning ka kai hi ku chung ra ra ba ba ma ya kya ka maintain sa la ayali kya ka maintain sa la uklung ji wa kai gizam how da kida heal ji awi je marai tu ya jena idum na uklung ji we transformation da ga sa dam tra ki paling ka wur kle ji ka ayin ki pa ali ka mam ka wur me ya ka re raj christ mang ne ya I we transformation sa ji I uklung ka dong transformation sa ji christ mang ne ya jena in the third point li hang kai da only Jesus can give a new heart ya christ mang na iwi uklung na wi uklung machai mi shapang ari Ezekiel 36:26 le hangai da I will give you a new heart and put you a new spirit within you dang de he iwi tu nim go Bible le wrong rik tharzarik kain ha hangai le yang rivrajli ham sang kai adam shran ina uklung ka tharamira kala mangla ka tharamira nali dang de yang jena Jisu Christ mang itum ne chei gi ji ya itum me reshi hiwa behavior modification meaning no iwi ka sakwa modified sakwa ya reshi meaning no itum me ba reshi rin hiwa uklung transformation ka sa reshi no ya iwi behavior kushuga modified salapay yang in mapham ni jege in keteno che salapay yang keteno da ka phak mai yaru ina oktuina hi phai gi jili cha salapay ka uklung ji transformation mak sa tham ran yang mak ka pha shong ji di shong wa cha chon yang then ari itum 2 Corinthians 5:17 li hang khai da if anyone in Christ he is a new creation dang de yang rajli sang ghai adam shran rajli ham sang ghai adam shran ahi kathara mi kathara onchang onjaw ya jena Bible hang ghai tha da improving rajli sang ghai adam shran improve sa we jimnim ko yang upgraded sa we jimnim ko yang mathamai da manage sa we jimnim ko ka rally sang ghai adam shran meter on chang on jaw ya jena arena achon ina athang hang khai da mi gu chung jana self discipline gu chung ga sababa me ya maintain gu chung ga sababa me ya purity li mathala kai maintain sai ya ka problem ba itum uklung hina main sa the problem lang sa de ya problem hi ayarwi purify palmning la main problem itum uklung hi main problem and uklung hi khanga che khui khra ke jan khura lakla ji ka ba Jisu Christ mang na yang iwi uklung khanga che hi Jisu Christ mang ne ya jena revrajli itum na ning tong ting da revrajli pursuit ka sadam shran revrajli ham gasang adam shran revrajli ka pha adam shran mori attractive misalum ne yang ka thara sa khangai kala ka pha sa khangai chi shokopam haw yang Galatians 5 le hang gai da the fruit of the spirit yang revrajli zang ghai adam shran kamatha sa shok de na masa shok ngai sala revrajli hamsang ghai adam shran uklung dong ding da hamsang ghai adam shran na khalata nowi kamatha ji rewi kamatha ji holiness ji na khalata
produce sai dang ya jena khang khang na krele khang mang na ya in sa ngai sa abu awi khang mang na la ga sa ta dam shan cover rajli zang ha ya dam shan khang khang na wi ring pa ya abu ba ni hi sa lo ji lam ning dum ne na khla dan na sa khang ngai na khla dan min na mi ding jon khang ngai ya na khla dan na sa shok khang ngai kham tha ji na khla ta lo ga na ring ka pa ji na khla ta ra sang awi ya obedience become a joy ya chena idum re rajli oklung dong ding da khamashung ngai na ka pha dam shran it produced a new affection hang de che kya kham thang le jin da idum na re rajli da ming ma ma ngai na da ma phai la mi ping na hi dai ga ba kham tha ne ji ma che la kho na re rajli oklung dong ding da re rajli iwi re ra la ke kala inali ham sang chau da inali sa khang thu sa da zat ke ka za atam chi tran ne wi kham tha ji na khala da we na kham tha sho ke da hang yang tena kham dia point li persuasions produce a total surrender re rajli ka pha adam shran no when ko shok adam shran a total surrender lang de tada tang khai surrender meaning tang khai ho ga sang meaning la partial sala ga na 50-50 ma che la ka na na uklung dong ding da really ka pha adam shran no we ka dong ga re rajli ham ga sang re rajli khami ya hang sai ya jena Ari Luke 9:23 le hang khai da if anyone desire to come after me let him deny himself take up his cross daily and follow me you know kya kha itum le bible le thala kain tharzari and hang hai ya then the pursuit ga sadam shran no we ning ga chang jibaji li mo khro mai la kha ji horja o hwai la ga re raj li ham ga sang re raj li mi da kazat adam shran re raj li sang khang tu adam shran re na ningya ung mai ya jena itum na ari roman shof one ne hang khai na da a living sacrifice third jikat sa da ring jikat lu da jikat khi khla jikat ba persuasion re raj li ka pha hi ta ka sa ya na ka da third jikat da na ka da third jarian na ka da on le ya itum mon pai lap ne mi ka ba khan la mon pai lap ne rejli ma sang ka ba rejli ma the ya ka ba ya jena nu wi mi rin rejli ma mi sang ka ba na third jarian na on ga ji che ba ma le sa pai lap ma ne ka re rajli zang la ga ok ku thu ya dam shran na ring jikat third jarian na ring jikat ka chat ki lai sha pa yang re ramang ne ya jena ari proverbs li hang hai da proverbs 3 li hang hai da trust in the lord with all your heart with all your soul and he will direct your path yang hine persuasion ji hi li khang ne ya no we na ni na le raj li ham ga sang ji no we oklung la ning la pasala ko tong re raj li pursuit salo ji de ji tha khaba ina no we shongfu kham shongfu ji ina na li ji zemira da ya jena atam ga ji da I hui khmi sam bhangai da I don't need persuasion hi ta ga masala ne da ma hang pai lak ne idum re shi na ji ga wa idum re rawi now mira na I re rawi sa khang ga thu na ji ga wa atam ga ji da persuasion hi ta ga sa ya ari idum na ari idum from class there ile ari reflection a hang le da thog ji da ari khokdi la ga re rali ham ga sang re rali khami
ya first how ko phok we ka chot che je ka ba thui la ga comfortable sala ga na sa hung ya ka queen en gai floor jile khokti khu la ga rebra jide sa first itum I winning liba ka sa yi just do 10 to 5 minutes sikta yi sa ka o da pursuit sara ka lai riga the command rule there just 2-3 words chim sala rebra na ninya ung itang de yeah then in the practice ka sa I thang ji da practice sa na ki kle ji ko ba rebra I masaram ne ka namang sarare Lord I cannot do but you can do it yeah chimang jina ili comfortable mida iwi like damruno any activities ka saruno rebra jina iding ton mission de yeah ali ham ga sang yeah ila perfect sam ko yeah I pursuit ka I atam gida ila pursuit sai yeah and ito mi rin hili pursuit ka sa hi taga sai yeah persuasion believers surrender your habit yeah surrender your relationship, surrender your ambition, surrender your hidden sin, and surrender your everything. Itong the persuasion ga sa adam tran. Reshina da itong the persuasion ga sa adam tran. You will surrender ga tong ka you will glung. Laida klay you habit ga tong ka. You will relationship laida klay ga tong ka raj ham sang da. Kala you will ambition ina sa ngay ga tong ka. Iwi mirinwi focus aim in life ka tong sa dak le ji ka tong ga really ham ka sang kale iwi muthum dak le morai ji re rajli surrender sa ning kang dai hi persuasion ne yang jena Jesus Christ is more worthy because Christ is more worthy Revrahiva mori mukpungam revrani. Revrahiva katerm tengaya revrani yang. Revrana kangwa kiwivani tum hikta ye katerham teng sarakle. Revrahiva holy of holiness ne yang. Chiwivani no revrana ningjangwa. Na third octilo yang. Mai itum moriwi pamni pamdalai yang. Kasui makram lem ne yang. Ka nana ta sang ai sala la revrajli ham sang da revrajli nga kaw da yonar ko kala I pursuit nali atam ga ji da sang ai atam ga ji da revranali in ham sang da revra you mirin ka kar psychology ili sisan khui sang milo sing milo kala tsi milo ya iwi mirin ka tonga surrender nali ka tonga surrender sale ko da kami adam tran revra ni yang la kai revra nari nabo more sason laga I wena ta cholo da mi chila mne ya ali khanga kaw mi kachivu ana welcome sai ya jena point 5 li khang da Jesus alone is the way da Jesus Christ mang na kam shunga ne ya Jesus Christ mang ne ithumi shongza kam shunga ne ya jena ari John 10:9 li hang khaida da I am the door. If anyone enter by me, he will be safe. Chi mane yang rivra amang yang mi baga iuli khara adam shran in hui kami samhang ra da hang yang kena itum na church ka garin no YouTube li yang rin no social media li social media li no sermon kamatha ko chunga na sala pai moral living ko chunga thai sala pai self control ko chunga sa sala pai kala na activities ko chunga sa sala pai church wi ya hi ta wi activities ko chunga sa sala pai ka re ji mak sang adam tran Rajli maham sang khai adam stran kishigawang che salapa ya Rajli mazang la no we don't let chena ya itum Christian we itum ratio we
reshi hita ko hita ko reshi ping hita dam sa pa ko reshi ping hita sa ko da idum na reshi wi rules and regulation mang jili focus sala ga sa atam tran ka tin ho ang che sala pa ya ko uklung tong ding the complete ba mang che ko ya Jisu Christ mang hina kung che ko ya Jisu Christ mang hina shong fu kum shong ko ya na Jisu Christ li ma sang ma ka sang adam shran purity without Christ become pride na we kathar chi re raj li mak zang azam ran na pride on aw ta lang ko su on aw oh you thar za gan you will see how sa thai me kharai re han you will church la ka shon de you will resume online li preaching list sang chong shon de ka you will see how sa thai me kharai re shim li la sia sam mi shon de ka re raj li mak zang atam shran no we lang sot on aw dang de yang obedience without Christ become legalism. Yeah, nên hang khang na chi. That mean the rules and regulation and that kaya them shwan. Kamushung ali ma chong to ya. Jena knowledge without Christ become deception. Yeah. Are in the knowledge yola are you mental group yeah you itu mental group chung lepa ba me ka cha mental group lepa ba me ya jena mental group hile iwe mental group khani le are Dr. Louis na Dr. Kit ya ani khni hi iwang da ring pha gang sai mg ha le ya jika ba idum kharjan sang rok a chon dang jam kharjan sang rok la ka insightful la dam ko khuya kana ba ishi you Dr. Kit are mentor ba here I hear Jerusalem ni chingung thumbam sai kala obhd jili sada jana na khang ari rabbi bing ya Jewish kathana leaders bing ari synagogue li leaders sadak le bing synagogue le high priest sadak le bing ye Torah hi memorize sai je Torah jiga ba Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Phanga book hi memorize sadak le chila English and nim ko Hebrew waina Genesis to Deuteronomy hi Hebrew waina memorize salaga na rapai only jiga ba recite sai je ya recite salaga miss aga sai ga ba chapter miss aga sai ga ba na li rapai ma mim ne ya then continue adam ji da recite sa shon gi ne ya ji approve sa kwai ya ka o khnang pa me ba atom na cha ka memorize salaga ka tong chang le la ga Jesus Christ li ma kazang ya knowledge without Christ become a deception ji revrajli ma chang la ok no thang met ku chung ka le sa la ya revrajli ma kazang adam shran ari ma ang sa da ya jena itum re shirin sa he re ram zang la ade maina thang khame awar main sa he ma sang sai sa ya ka re rajli sang la ka re rajli ham ka sanga sa da yang re rajli ham sanga khang sa sa yang re rajli surrender ka sa yang uklung dong ding da re rajli surrender ka sa dam shran surrender to Christ produce life dang de re rajli ham sang hai adam shran we rin no we zatak le cycle hi re na khai lan ni na ya jena arwi ina arwi na thum I la zang da na la zang ko tong ya zang da khle ra hi li bam da khle kala online nga da khle cycle arwi na kling ning le khala je a question sang ya arwi Romans 14:5 li hang hai da let each one be fully convinced in his own mind naklata na convince haru no ya no Bible gospel chung go thei re ya na shai re ka naklata na convince haru no ya ari question sa ngai ba na I la na la jang da
revrajli Jesus Christ jili phalika ka ada our mang information mang aina bam nikle chi hang sangai ko yang nawi uklung ngchei chang ngchei ra ka nawi behaviors mang nawi characters mang nawi kasak fa mang ngchei le chi nakla the question salo ya ikla the question sa se yang nawi is your purity coming from fear or love yang nawi ka thar je ke jen shok likle na khang pai ba jen na thar bung wo da jen na khang ji na shok le ka na lik shin revrajli thaila ga lik shin o yi sangai da ji shok likle je na kla ta question sa se yang Chena, is Jesus your advisor or my Lord? Yeah. Jesus Christ he iwi wanga advisor ili hang thamatina ochaga ka iwi sakhwa vera ili ngtang khami vera ili hui khami vera kla che question sa se ya verena itumni phada khle hi itum thang khamai our Christian Reishi kapam nimne Reina kapaba uklung dong ding da really ham gasang uklung dong ding da inali ham sangau ge kala ina wi sakhang ding sa ge chi re rana Jesu Christo na chi kapana ya jena ito me mirin ito na achon dang ngana hai sexual impurities cutting our eyes kala self control love over lust kala reward of holiness ya ka Jesus Christ na okay nagtong chi thayer ko mishung chi tong chi thayer ko ka are you pursuing to me or not ya na ili phali ga ma phali clay Jesus Christ na ili hang le ho ya jena chi sakla kai na i muchung sangai ko ya ina ma pharang sa kha ba aring ya yang revraj li ka phang sa sa yang revraj li hamsang laka azing ya ina i revra i ba perfect ma sa sa la pai ka i step moron the pursuit sa la ga i chat ngai ko pursuit sa la ga ndali atam ga chi da ngai ko re ili kamishung shong fu ji li zi mi lo ga ji ta kha sa ko yang jena Ari Philippines 1:6 li hang hai na da he who began a good works in you will complete it hang dai revrajli chang hai dam shran revrajli oklung dong ding da chang hai dam shran nen na sa ga ji je complete sa sha bai dang dai ya jena ari itum Christian sa da khle itum reishi sa da khle he inform reishi mang sai sai ka reishi ga sai conviction really khami atama kang sa sai kala ari king akribana almost persuade ka samang sai la ka ithumna uklung tong ding da uklung hamsang da revrajli persuade ka sa kang sa da ya ari pon hang hai da I fought a good fight ki je I fought a good fight ji khang mu ai na ka sa kham nim da ana ring jikat chikat da khlei ana chat da khlei li ya mushung da a wi u nang ka jot ka chung ga le sare ka Jesu Christ li ham ka sang adam shran khnaw da zan li ring phala gain I got afford a good fight hang da yana Paul no Romans no bing ni hang da khlei je ari itum ni hang da khlei ko ya persuade salo really ring jikat salo ya hikta ga lo gu chung ga thei sal pa ya ka Rajli first priority me flow Rajli hamsang lo Rajli phai flow laga Rajina khamung chomida Rajina nali song fuji zimi loko da ari hang da khle chi pong da Roman sabing ni hang ji ari itum ni hang da khle ni jena itum irin pursuit salaga atam jida Rajli hamsang da Rajli khami akhang sa sei chi shila gain hang gain
share idum kshu se sa se sasha bangshaba sakwa vira nali ningshishi haye arui tum nang na kui khai ranali am gasang matangli pursuit ka sa hi ra no we sok mi ji da shung mi lo no we than mi ji mi lo ra idum me mirin paikar zadak le ra mori mang ne ka khamushung jili than sa mi lo ra khamushung jili zi mi lo ra idum zatta ranali nganai me da zat ba shap ngai ra no sok mi da shung mi lo ra ka thara che ra no mangla ka thara che mi phu ji da shung mi lo da sa sai ra arui na kui khai hi hena matangai ru no kha itong mi paikar zatta khle sai koro ra nali khami nali atam khami kala iwi mirins itong mi mirin sai koro nali khami a khang sa da zatwa ji mirin jili ngshanda vira nali ngai me da zatwa shok pai nu sok mi phu ji bili da shung mi lo da chi kristo ming sing ne amen Terus mi manawan pungjam nabi kutung share kalau jadi sun arwing ya itu jan gapa kurami kaya itu milik sia oja biron kasar li kutung ni share and persuasion to the Lord kechui di bongi di pesin sa da itu di ungsung basungla kana tam jitei bika hai kiwi bang ngana kui ka hai itu ping kala isiwi YouTube channel true ina ngana kui rumgi da le da sai ko da jikang kawa ka sangai da le itum aming mangen ngana kui mang sa hai la ka itu mimirin manglarin pekar akmang dala matai kasang atam masase kisila adanga ka hangji pungai da lekasane ara itu mui reflection atam hi singka kawai sase reflection atam hi pemilo sapaya ka itum psycho na kimuti mi club ji ta da hangsang kawai akmang sa da hangsang mi se laga ji da itu mi program ita tama man se atam hi ta da ara mron kumi pai haura